Lily ac yn chwarae efo fi mai. Awen. A Sgram. Ac dyn ni'n mynd i ddangos chi sut i chwarae Minecraft. Helo pawb. Helo. Gast 344. A skeleton. As you hefyd. Helo, enw ni ydi Ysgol Beuno. Dyn ni'n chwarae Subwayser. Oh no. Oh no. Dang, I can lead it with it all. Dach chi'n gwybod? Dwi'n gwybod. Oops. Stuck. Dwi'n stuck wan. Okay, Too stuck. Oh yeah. Explosion. Y dŵr, mae'n ddim yn esplosio fel. Right! Gas! O'n ni wedi brifo fan'na? Do. Na. Ie, ond dyn ni...